Oye yiselo bakunzi ba YouTube yacu Lox TV twongeye kubaramutsa cyane tunababwira ati umunsi mwiza aho muherereye mu bihande bigiye bitandukanye ya kuri kamera muri kumwe na Yakobo Never Give Up nitwigera tunanirwa nkuko musanzwe mutumenyereye kuri Lox TV tugiye kuza turabaha bishasha bisohoka ku muzi tunibibahereza byihuse cyane uyu munsi ni muri babaje ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi murabona abasani bagiye batandukanye bashitse ku maziko y'umuririmbyi mwakunze cyane muri game y'umuziki bitwa ngo JSB uyu munsi yitavye Imana. Yes, yari nkuru ibabaje ku bantu mwese mwakunda umuziki w'u Burundi abaririmbyi bagiye bakomakomeye batandukanye bavuye mu ntara zitandukanye Bifes and Fo eka n'abandi baririmbyi nka Rusofe n'abandi bagiye batandukanye tabiriye amaziko y'umucuti wabo basanzwe basangiye industry yabo ngaha mu Burundi y'umuziki abaririmbyi abakinyi ba filme abajournaliste babajwe cyane n'urupfu rwa Jizobi umuririmbyi yabikoze bigacika ngaha iwacu mu gisagara ca Bujumbura eka no mu ntara za ruguru yarakunzwe cyane ari ibintu bibabaje cyane nkusabe nimba utarafyonda subscribe uyifyonde kuko yakababaro cyane byari bibabaje cyane iyi ni nkuru iri kiraca live nkusabe ufyonde subscribe commentaire cheers dukomeze turyoherwa. Abastari bagiye batandukanye bari bahashitse kumufana iteka reka musabe ukomeze udukurikirana kuri YouTube yacu Lox TV nitwe ni wa mutananigo wanyu Never Give Up Yakobo famille Bucumi Christophe bofere wiwe uwo bitwa Bifes and Fo hamwe n'uwo bitwa Rusofe n'abandi benshi bagiye batandukanye bari bahashitse abaririmbyi nyuma yo kubabazwa n'urupfu rwa Jizobi famille Mama John. Okay. Famille Shimirimana Saidi. Famille Shimirimana Saidi. Famille abishwa b'umuhisi.